Om Swastiastu. Rahajang siang, majang ring semeton sami sareng juri sanedahat wangyang titiang. Titiang peserta nomor 15, lomba ngwacen cerpen bahasa Bali tingkat kecamatan Blabatu. Jagi ngebaktayang cerpen sane mamurde. Galungan nyangre sahananing pemargi rahina suci oleh Ikomang Alit Juliarte. Galungan sampun nampak dan ngantos aminggu. Rainan jagat saneka margiang nyabran 6 sasih nuju budak lion wukudunggulan punika jagi kalaksanayang oleh krama Hindu sajebak jagat Indonesia pamekas ring Bali. Indike puniki gumanti sane kejantosang oleh krama Hindune jagi ngaturang sembah pangubakti ring leluhur kalih yang widi. Sadurung rahina Buddha puniki rawuh, krama Hindune sami nyagayang sahananing piranti sane jagi kaanggen ring rahina galungan. Para istrine itah mekarya jejaitan. Lanangne mekarya katik sate, basa-basa anggen ring penampahane taler mekarya penjor. Daha trunene taler akeh sane nguwupin reramanipun. Nulungin mejejaitan, metanding Banten. Trunane ngerarah tieng penjor, melutin bawang, mararesek sepisanan masang mebungah ring merajan, muah sane lianan. Yadiasun ab jagate kadimangkin, teknologi nglikup kauripan iraga, nanging kanton pagah truna-trunine pamekas, ngajegang swadharma pinaka umat Hindu di sajeroning nyangre galungan. Indayang kayunen mangkin, sujatine galungan puniki gumanti presida anggen genah melajah. Napi mawinan kadi asa punika, siosan ring melajah mejejaitan, metanding Banten, mekarya penjor, nempe sate, ngurab lawar, pamekas ring anom-anome, taler persida anggen genah melajahang raga, introspeksi diri. Elingang, galungan puniki wantah dina kalaning Dharma Jaya sida ngasorang adarma. Sepatutne dinane puniki anggen genah melajah. Mulat sarira mangda presida iraga sareng sami micikang raga, mecikang pikayunan, wicara taler parilaksana. Sampunang galungan anggena kesempatan nguruk majudi, punika gumanti nenten kapatutang. Siosan ring ngaturang pangubakti, taler anggen genah melajah. Rainan sane kaucap pinakecihna Jayanti Dharma kalawan adarma puniki, wantah dina anggen matemu wirasa, medharma santi sareng keluarga. Minabang akeh keluarga sane madohang genah, katungkul sibuk jeroning pekaryan, ngererah pangupa jiwa, tan poleh selah galah mulih. Dinane puniki anggen genah nyakupang tangan ring merajan, taler sepisanan matemu sareng keluarga sami. Pakedek pakenyung numpahang kangen, duaning suwe tan poleh kacunduk. Galungan punika wantah rahina suci. Riantukan rahina suci, gumanti sepatutne pisan iraga nyaga kesucian puniki, antuk melaksana sane becik. Sane utama ngamargiang rahina jagat galungan antuk manah sane suci, ning nirmala ngastiti sareng sami, dumugi jagate landuh sutrepti. Ainggih, kadi asa punika cerpen sane kabaktayang titiang, kirang langkung titiang nunas sinampura, puputang titiang antuk paramesanti. Om Santi 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 Om.